Srbija, ako se gleda kroz stranačke naočale, je veoma interesantna. Ovdje se vlast prema opoziciji odnosi kao prema stranom tijelu. Arogancija i samouvjerenost vladajuće stranke je jednaka njenoj nemoći da zemlju preobrazi politički, privredno i duhovno. Poslije bučno najavljivanog protesta 9. marta oko opozicije zavladalo zatišje. Najveću krivicu za to snosi upravo sama opozicija jer je stvorila psihozu da 9. mart treba da bude prekretnica u političkom životu Srbije. Nadanja onih koji su taj dan zamišljali kao dan prevrata po svaku cijenu su iznevjerena. Ovdje na Svetosavskom trgu partije u opoziciji su dokazale da nisu shvatile najvažniju stvar, a to je da su i one dio vlasti preko svojih predstavnika u parlamentu i da se za vlast moraju boriti na izborima, a da je borba na ulici revolucionaran i komunistički pokušaj. Interesantno je to što se politika u Srbiji već godinama oblikuje na vaninstitucionalnim trgovima. Opozicija nije bila sama u stanju da ulične mitinge pretvori u protestne skupove, gdje se ne radi o happeningu i folkloru ulice, već da oni izražavaju ozbiljnu političku volju i stav naroda. Mi smo tog dana kao opozicija istakli jasno svoje zahteve, od kojih ne odstupamo, a među kojima su najbitniji zahtev za ustavotvornom skupštinom, zahtev za slobodom masovnih komunikacija i zahtev da se princ Aleksandar Karađorđević vrati u zemlju. Dakle, to su neke poluge političkog delovanja srpskih demokratskih opozicionih stranaka koje u ovom trenutku deluju koaliciono. 9. mart je pokazao i to da se u Srbiji, ako bude razuma, neodložna pitanja mogu riješiti bez nasilja. Izgleda da je i opozicija shvatila da je za stabilnost društva važna politička konkurencija u atmosferi dijaloga i kooperativnosti, a ne rušenje sistema, iako stranački lideri svoje pristalice svesrdno pozivaju na nasilno rušenje postojeće vlasti. Naša Srbija ne sme i neće propasti i zbog toga oni moraju da odu. Međutim, narod ko narod na konkretna pitanja traži konkretne odgovore. Njegov životni interes na kraju nije ko vlada, već kako vlada i sa kojim programom. Zato se u Srbiji ne može govoriti o apatiji naroda, već o apatiji i beznađu programa kako da se izađe iz ekonomske krize. Zato se može napraviti najveća zamjerka i vlasti i opoziciji, što se nedovoljno bave problemima ekonomske efikasnosti i socijalne stabilnosti. Našim tek objavljenim iscrpnim ekonomskim programom mi sada prvi put javno nudimo alternativu. Das würde auch bedeuten, dass Staatswirtschaft zugunsten der Privatwirtschaft abgeschafft wird, was dann das Prinzip der Konkurrenz, das Prinzip der Verantwortung für das ausgegebene Geld, für die Investitionen einführen würde und das viele Geld, was jetzt durch die Korruption einfach aus der Wirtschaft genommen wird, würde in der Wirtschaft bleiben.